anakupenda mchana. Upendo wa mwanadamu wa mwilini unaweza kubadilika. Anaweza kukwambia anakupenda, anaweza akakwambia anakupenda mke wangu, lakini baadaye anakupiga makofi, lakini baadaye anakupiga ngumi. Lakini nimekuletea upendo wa Mungu, Mungu asiye na hasira, Mungu asiye na makasiriko, Mungu anayekujali, Mungu anayekusamini. Mkono wake haujapunguka hata usiweze kukuokoa. Sikio lake sio zito hata lisiweze kusikia. Biblia inasema katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 3, hili ni zuri nalo kubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu. Tunaona ukweli pale kwamba Mungu ni Mwokozi. Kuna watu wanasema Mungu ni mkali lakini Yesu ni mpole. Hapana, Mungu na Yesu ni kitu kile kile. Mungu ni Mwokozi, Yesu ni Mwokozi. Mungu si adui wa wanadamu. Mungu hachukii wanadamu. Mungu hajawahi kuwa na hasira na wanadamu. Mungu hakuokoka baada ya Yesu kufuka kutoka kwa wafu akaacha kuwa na hasira. Mungu hajawahi kuwa na hasira. Mungu hakuchukii. Mungu anakupenda. Ikiwa umesoma kwenye maandiko na umeona mahali wamesema Mungu akakasirika, haukusoma vizuri. Unahitaji kusoma vizuri haya maandiko ili ujue kweli, je, ni Mungu aliyekasirika au ni mwanadamu alikasirika? Au ni malaika alikasirika? Au ni mwanadamu alikasirika alafu akasema Mungu akakasirika? Nimekuletea habari za Mungu ambaye ni mwema. Mtu wa kwanza kuoneshwa kwamba Mungu anaweza kuwa mbaya ni Adamu. Adamu alisikia sauti ya shetani. Alipokea elimu ya uongo kwamba Mungu ni mwema lakini pia ni mbaya. Mungu anaweza kawa ni mwema alafu pia ni mbaya. Ni kama leo utasikia watu wanasema Mungu anatupa tu mitihani, Mungu anatuletea majaribu, anatuletea magonjwa ili ajue kwamba kama tunamwamini yeye. Mungu hatumii magonjwa ili kuangalia imani yake. Mungu hatumii mambo mabaya, hatumii mambo yanayokutesa ili kuangalia imani yako. Magonjwa yanatoka kwa yule ibilisi. Magonjwa yanatoka kwa Mungu. Mungu ni yule anayeokoa. Mungu ni mwema pekee. Amejaa wema, anafurika wema. Sifa yake ni wema, jina lake ni wema, jina lake ni upendo. Mungu ana upendo. Mungu ana upendo. Pendo lake liko wazi. Pendo lake limewekwa wazi. Angalia ukienda ile kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 8. Neno la Mungu linasema kwamba wakati tulipokuwa tungali wenye dhambi, Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Lazima Mungu ameonyesha pendo lake. Warumi sura ya 5 mstari wa 8. Lazima bali Mungu aonyesha pendo lake mwenyewe. Wakati tulipokuwa tungali wenye dhambi, Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Upendo wa Mungu ni kwamba